4-cü etapta azırkı işlеген 3-cü etapta ança-munça formula çıka başlagan. Эми ошону биз дагы далилдешибиз керек, такташыбыз керек. Almanı mundar kuzartabız. Andan keyin mandarinди dagы kine kızartıp koyuşubuz gerek. Mınakey. Mına körөккө жарыктары пайда боло баштады. Эми негизги буюмубуздун ошентип мына мурункуга караганда экинчи этапка караганда, үчүнчү этапка караганда бул жерде алмадагы, мандариндагы, буюмдагы көлөмдүү формада өздөрүнүн түзүлүшүн аныктай башташты. Мына бул жерде биз жанагыдеки үчүнчү этаптагы буюмдардын образынын жалпы түзүлүшүн силуэттик гана формада берсек, мына бул жерде ар бири өзүнүн көлөмдүү формасында ачыла баштады. Ошентип биз ар биринин образдык түзүлүшүн бир бүтүндүктө түзүүгө жетиштик. Ушул жерден эми ушул жерде мына биз фонду алабыз мынакей жалпы фонду жогорутадан төмөнгөдөй, солдон оңдүгөдөй тартып коебуз дегенбиз. Мына моментип биз эмне болду? Жалпы фонду бердик. Эми ушул эле оңгу окшогон мунун алдындагы кездеме кездеме мынакей. Бул дагы көгүшүрөк түзөт, муну бердик. Мына ошентип мынакей эч кандай бири-биринен ажырабаган, бир бүтүндүктө бир жерде коюлган буюмдун образы келип чыга баштады. Эми мына береки образдын жалпы түзүлүшүн дагы чыңдаш үчүн, дагы буюмдардын жалпы образдык гана түзүлүшү эмес, алардын фактурасы дейт. Эмнеден жасалгандыгы, кездемеденби, чоподонбу, мрамордонбу, мына ошол фактураларды ачууга аракеттенген боектордун изин издейбиз дагы 4-5-чи этапты бешинчи этабыбызда мынакей азыр тактайын өрөктөрдөн өттүрүп мынакей кызылды тактадым, биягын көлөккө алып берим еттим. Андан кийин саргыч кызылды дагы кичинекей эметтин дагы мына жагын карадын, кичинекей карарттым. Мынакей образ олеки базабызды алсак, база мына жерде мынакей. Фонду да бир карап коёду. Анткени фон буюмдардын көлөмдүү формасын алып чыгууга чоң жардам берет. Демек, мына жерден сиздер кылдатындай байкап көрсөңүздөр, тиги натюрморттогу буюмдар менен бул сүрөттү салыштырып көрүңүздөр. Окшоштуктар жагынан, анан көлөмдөрдүн чыгыш жагынан. Демек, бул жерде окшоштук натюрморттун жалпы көрүнүшүнө, анын турпатына реалдуу чагылдырылышы мына жерде уже кайталанып берилип атат. Мына караңыздар. Мен азыр эле 5-чи этабында ар биринин үстүнөн боектор менен кайрадан булардын күчүнө келтирип, көлөмдүү формасын алып чыгуунун үстүндө иштедим. Ошентип мына жерден карап көрсөңүздөр, натуранын өзү менен
buyumların ösümen tartılgan süretin ortasındağı okşoşluk var mı, yok mu? Eğer okşoşluk olsa, anda bu aldında süretçi aldına koyulgan maksatını işe aşıra aldı dep balasak bu. Demek bu yerde dağı tolup bütüdek, dağı karaşığız gerek bu yerde dağı. Bu 5. etapındaki karap görüngüzler. Oşentip biz natürmorttu tartuunun mümkün bolsa ahırkı dep aytsak da bot. Yol bolsa bunun varianttuluğun, etaptuluğun daha köp de bolat. Birok al süret tartuuçu çevirdin bilimine, dengeline yaraşı var. Demek buna bu yerde biz 6. etap bilen bitiriyoruz. 1. etap karap görüyoruz. Almanın içindeki usulü dağınlaşıyoruz gereken. Almanlık dağınlap çıkarışıyoruz gereken. Bunake. Ot bunake toğuduk. Bu karası kara kıskıltı olursa. Ondan keyin ikinci mevzide oraki basana karap görüyoruzlar. Bunake basandağı bir suyla bir çiğiz gerek buna. Jat buna geçen karardın raketdağı biyagımda gelet, ulçikesin karayız. Buna karangıdır. Öze naturala bir top jakındaşıp kaldı okşayt. Mandarinde buna karap görüyoruzlar. Toğalak bolup çıgat işte. Emi keptin keçiçi obrazın küçüne çıkarıcı niyetse bu fon yana vazaga salıngan ak gezlemenin jalpı süretin kampasyak tüzülüşüne tazir etisine yarışıyoruz. Buna biz bunake fonduk içine kararttık. Bunake ak kezdirmemiz ak bu dağına varıp kaşkayıp çıkarttı işte karap görüldüğümde ümittirip. Bu yağınındağı müteviz. Demek biz azı fondu verdik, gerdik. Şu gerdikten ak kezdirme kançalık bölünüp ketiyor. Yoksa oşanın bilen bir de garmoniyan tüsü ota, uşunu karaşırız gerek. Demek buna yerdikçe karartışırız gereken, bunake diginin mesela birin karartışırız gereken, buna verdik, anan pırışları var eken, mumda kaldık. Buna oşentip biz anan ustodnusun karayız. Bundan tüşken köydekön içine karartadı. Biz sizlermenen natürmortun tartılışının akırkı stadiyasına gelip kaldık. Bunu yerde bardığın bir süre karap çıktık. Bunu dağı koşup dağı tolukta bir iştevge de bulat. Toluk büttü degen iş seyrek gezdeşet. Oşonluktan buna bizden bugünkü aldığızga koygan maksatımız aldığızda turgan natürmorttun okşoştuğun beri aldık mı? Beri algan jokpuz mu? Je bolbosa öz aldığızca süret tartkanda natürmorttorga dal şu azırkı men sizlerge aytkanday etaptуулuk bilen başlasaňızlar bir top irattуулukta dagı, bir top sawattуулukta dagı, bir top mындай jagymdуу bolup tatlyşy mümkün. Yönelip çaçkındı kılıp bir yerine kızıldı, bir yerine sarını, bir yerine köktürüp çaçkındı türlü işlesek andan jalpılıkты tüzgün, jalpı abroy bergen, kandaydır jagymdуу natürmorttun obrazын aça albay kalabız. Muna yerde karap kalabız. Biri bilen paydaşkan bir bütünlükteki obrazdı biz sizler bilen baykap oturabız. Demek natürmorttun tartılışı mına şunday prinsipte, mına şunday hikmada işsiz naşırlat. Oşentip bugün biz sizler bilen natürmort tartuu boyunca birinci tabağımızı başladık. Buna görüp turasызlar. Birinci etabı karandaş bilen tartuudan başlat. İkinci etabı oşol buyumdardın jalpı öňünün jalpı tüstük
абыройын табуу менен баштат. Андан кийин 3-нчү этапта мынакей ошо буюмдардын өзүнүн ордуларын тактагандан кийин ар биринин көдөмдүү формадагы образын ачууга аракеттенген 3-нчү этабыбыз мынакей фон ар биринин өзүнүн өңдүү эмелерин бергенбиз. Ал эми 3-нчү 4-нчү этапта мынакей буюм кадимкидей өзүнүн ордун ээлей баштады. Көдөмдүү, тогодок, жалпак дегендей, кызыл, саргыч, ак, көгүч дегендей мынакей экинчи, үчүнчүсүндө мына бүтүп калдык уже. 4-нчүсүндө болушунча ижилдеп, иликтеп, ар тараптан салыштырып көрүп, монтип аяктаган. Ошентип натюрморттук сүрөттөрдү тартуунун дал ушундай методикалык принцибинде, технологиялык ыкмасында сүрөт тартсаңыздар, сиздер жакшынакай сүрөтчүлүккө, сүрөт тартуунун жакшынакай эрежелерин өздөштүргөн болосуздар. Кош саламат болуңуздар, сабагыбыз бүттү.